belong up there amongst the best. Gol maja tugo Sofapaka edeka maradeka na kwenye club marka Kakamega Homeboyz loyo club ma Sofapaka gola achiel kuom nono e tuke adhula lig maduong' pachoka. Jono Mondi ameicheza ndefu kule, amepata Sofapaka. Mapema kweli Sofapaka ametoka ligi ya Belarus na analeta tabasamu ndani ya ligi ya SportPesa. Sofapaka kutoka kwa Kakamega Homeboyz bila nyumbani na sare tasa ugenini. Jafet Mzungu line 2 umesema Emmanuel Baraza kuwa amezidi Douglas Kibet coach Moi. Tukasema very close, unaweza kuiona na jicho lake la tatu. Etugo machelo mar lig maduong' mar adhula e pachoka mane obagi e lap madandora club mar Posta Rangers owuok amodhi gone 2-2 gi club mar AFC Leopards nyaka sani osewuok amodhi e tuke 2 ka Rangers omako thuolo mokwongo gi points 7 tok tugo tuke 3.